Niyokwizera Jean Bosco wamamaye ku izina rya Niyo Bosco. Uyu ni umuhanzi wavutse abona, ariko nyuma y'imyaka 12 aza kuba yabura amaso yiwe cyangwa se yabura ubushobozi bwo kureba, kuko yaje kurwara malariya y'igikonyozi, imwe igoye cyane kuba wayikira, iza gutuma agira ubumuga bwo kutabona. Na n'uyu munsi uyu muhanzi Niyo Bosco amaze imyaka igera muri 13 atarabasha kuba yabona ibiri kubera ku isi. Gusa amakuru twahawe na Wikipedia yatubwiye yuko uyu Niyo Bosco yatangiye abona ku myaka yiwe, guhera ku myaka yatangiriyeho avuka kugeza ku myaka 11 yararebaga, ariko ku myaka 12 kuzamuka yatangiye kuba yabura ubushobozi bwo kuba yareba. Niyo Bosco rero ni umuhanzi wibutse mu gihe gikomeye kandi gitonya, aza gukora ibikorwa bitangaje, kuko ngo yari umwana w'ikirara azerera mu mihana kandi akunda gitari ndetse no kuririmba. Nubwo yaje kugenda ahantu mu mihana yagendaga, aza kuhahurira na bagenzi be bararirimba. Aho ngaho niho yahuriye n'umuterankunga aramufasha, bazamura impano yiwe. Niyo Bosco uyu munsi ni umuntu urenze kandi ni umuntu ufite ibigwi bikomeye. Mu minsi mikenya nibwo twumvishe Niyo Bosco avuga yuko agiye guhinda uburyo bwo kuririmba, akaba yaririmba gospel, indirimbo zo kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza, akava mu ndirimbo z'isi zivuga ku by'urukundo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni nyuma yuko uyu Niyo Bosco amaze kuba yapfisha ise wiwe, akaba yaritabye Imana muri uku kwezi tuvuyemo, akaba yaragize ibyago byo kuba yabura se umubyara. Ndetse Niyo Bosco akaba avuga yuko yahamagaye bagenzi biwe ababwira yuko yagize inkuru mbi, arimo arababikira ababwira yuko ati papa yanjye yitabye Imana, he has passed away. Ariko ntibabyumvishe, baramubwira ati iyo ni plaque uri kutubwira. Niyo Bosco asobanura yuko ibintu bitahise bimushimisha, gusa baje kubyumva barabimenya, aho yaje guherekezwa n'uwitwa Vestine, aramuherekeza na Dorcas yari ahari, uwitwa Kinuza Murinda Habirene ndetse na Babwiza, bose bari bitabiriye ibirori bari bitabiriye ikiriyo cya Niyo Bosco. Uyu munsi rero Niyo Bosco afite indirimbo nshya yitwa Daddy God. Ni indirimbo yasohoye kuri alubumu yiwe yitwa New Chapter. Ni alubumu yasohotse indirimbo zisa nkaho zerekana umuntu uwo ari we wese kuri Niyo Bosco mwakunze cyane. Niyo Bosco rero kandi yaje kuba yagaragaza ubunararibonye mu guhanga kwe, kuko yabaye umuhanzi w'umwanditsi wandika neza w'umunyarwanda, kandi akaza kuba yaragize akaboko mu ndirimbo nyinshi zakunzwe hano mu Rwanda. Uyu muhanzi rero yaje kuba yacu uduhigo twinshi, aho yatwaye ibikombe, akaba yakwandikira indirimbo abandi bahanzi, urugero nk'indirimbo yitwa Ibuye ya Vestine na Dorcas, ngira ngo murayizi, indirimbo yahitinze. Uyu muhanzi rero ubu ngubu ari mu maboko ya Murinda Habi Irene Meya Empire, kuko niwe umumanaginga mu bikorwa bye byose. Niyo Bosco ubu niwe uri kumanagingwa na Murinda Habi Irene. Muri iki cyumweru rero twumvishe yuko Niyo Bosco ashobora kuba ameze neza, nta burwayi tumuziho, gusa niba buhari azabutangaza tuzabubabwira. Amakuru yose rero ari kuri screen yawe, igihe cyose uyashaka ndakubwiye ngo kora subscribe ndetse ufungure inzogera, nurangiza ukoreshe ya like ndetse na comment. Ni ingenzi muvandimwe, kandi nimba hari icyo tutavuze ku muhanzi wanyu mukunda